Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ripana Ramadiana, kelas 4 dari SDN Ciberem, Kecamatan Pangalengan. Dalam rangka mengikuti tantangan literasi Leksambedas Kabupaten Bandung tahun 2024, di bulan Juni ini saya akan membaca Quran surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana alal huda au amara bitaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an binasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tu'tihu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Demikian surat Al-Alaq dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.